to mu ama de adidi eno ni ma adidi be ye odene adidi be ye odene pa nti no wo ye bi ko aba no eduru ampisi abato na wa wo kana me amemitie abon na ye be ye no me na me ye ho adwuma abon na wo bono region no eduru say ye ko polling station abon na me na me ye ho adwuma nti wa wo te WhatsApp platform so aso ko pe ampibi atunu e be duro na din nim because won to bi me say won to bi when samu pass abon ni nso aba no won to bi because me nya sore ne me nya ti free ne ye mfa homa ntwe akire e de se me kwa koduru ba bia se me ka kire car no me ye apostle ko Joseph me ka break nim nti car no kwa me de me sabo car no mu ana car na nkasa gina me nye break ntum nti me ka se won to bia polling station one me make sure say it's a matter of phone call nam si nipa sumasi mon kra na free system no me no wawie anti mun nyai dede no. This is not the first time MPC be here I declare support to the presidential candidate Nanado Danko Akufo-Addo ni Alanchremantin 2014 MPs in Asante region I declare Amosi Yaton Safre ernest owusu bempa na abronye so wo no me wa say me respond to honorable Kennedy Agyapong propaganda or they say MPP me say MPP semunima fie ha metie no mon kan kire MPP ayi e wana me say Kennedy Agyapong followers dodo na wo low key me te ha say propaganda modernam etia MPP to Dr. Mahmoud Bawumia and some more kind no I am here to respond. Me matna say me say MPP na mom propaganda bia mo be ye mo be cancel far as 2024 elections no enye nokro bia no me ba be expose mu enti say me expose mu sana eya mo hu ni say me attack mu na mom aningwase kanwa Ofa ne se nipa ni didi watem na eba ne se na mo amo say ada na yemfre abronye no aka ntem afa Kennedy Agyapong nye MPP nye Kennedy Agyapong dia Kennedy Agyapong disciplinary committee cases here da honom no senka party ni implement ni recommendation aba nka ko ni ye ja ne kwan kora ate semunima me no kasa ye wa report wa ma ye 2022 my recommendation say as far back as 2022 one national council say enipa all ha MPP pa Kennedy Agyapong ye nyini free kuonum as far back as 2022 national executive ya away and so said that na mo wo low key adwene wo fam because mo ka semfa Dr. Mahmoud Bawumia ho say I onya zero Northern region man tuaba and no man ye say no ma be gumo ni mase say mahama so nya zero polling stations via ke say abronye say ye campaign nti abronye so ye nton samfre mu di agro mu wa ha na say mo say Bawumia is the problem nam say all the aspirants no obia wo constituency ofrim honorable branch champion we near bitifi e de man MPP adotum ewe ne bosontwe e de ma MPP kwabna Agyapong constituency mampon ono so MPP we ne ye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wale o we ne ye Asin Central amose onabo Kennedy Agyapong eye popular man na Ghana fo asufre no sa nya ne campaign fo na sa minim sa Asin Central nka Ghana ho and Ghana for sufre Kennedy Agyapong Ghana for sufre no adena Asin Central for den sufre no ana Asin Central nka Ghana ho Asin for nye Ghana for mon kama entie enti mo amokasa enti mo kansem we nyina na me de mo abeto fam na ma expose mo say 5 aspirants ni nyina no obia wo constituency a omo de abe support MPP Kennedy dey o fine se Kennedy beka say or 7,000 workers a wabi enuma na maka kire mo say Asin Central MPP polling station executives omo nuru 700 but omo ni adwuma ye eno mo say abronya didi Kennedy Agyapong atem all because Kennedy campaign no mashutu omo down obeka kire Bawumia say on fane s na maba beka kire o say
Sa Muhammad 8 years and a 1 million votes wa. Would you know your calculation say? But so de 16 years better 2 million votes wa. And then now mass in your school ye wadi. And then try no cross or school no our foreign university ye nadi. And mention me ya analysis say 1996. Rollins BT Kufwa 1.3 million. Kufwa the less than 18 months at the T votes and to find why and to Bomiasunya 18 months from 31st January not some people for you up here akokotwa mana. Not about me 18 months and now 2 years here at the campaign up to 2028 here. Find why. One means Baumia will be declared as a president on 9th December 2029. Say amen. And Tiana I don't know Yana must say abronye di matter. Me say MPP wa how. Namom every propaganda bia honorable Canada Japan crop for be ye and now aspirant to be kano meba ha abe expose mu na wura mu widie mu et send ye de makosuru wisa ene akakadura asamo no because platform we will have say and some phony propaganda mo ye no ma hitimu no mo ni nyina afiri mu yam platform no it is a munya kwana propaganda near track. Wo abua papo, wo mena mi train you, wo I train you. Unya be abikwa wo, sa wo ba be call radio, your mouth topics ya, me phone ye dantini. Me, what me send them topics, no I can't tell me say, your mouth topics we ma me mau, and near ma wo kwa obeka, na ma type put ya sendo. You are nobody, and you can't deny what I'm saying. So me boa. So microphone esi wanim say wa papa be call radio so you call me say oh topics we number discuss now the topics not send me my abronye na my type put the send o say we respond to say ukwa ye we say I've been doing that for you for years and today now nim now baba jina say if MPP dare me you can't do foco MPP no wo yem frama woni way to MPP mu because ukwa this once no ukwa mu lessons krade na nyae enti jasa wo microphone na wo so ho if MPP dare me MPP dare wa woni huye shut up enti fryer na modernam sai abronye se me nko kangaroo committee bia no me issue any statement me nka hwe ana me de rejoin da kra bai mo ana mo kwatwere saade no eye honorable Canada Japan crofo ana kwatwere say me se me nko any kangaroo committee bia eye mo Canada Japan crofo na kwatwere saade no agididi national executive atem say me say me nko Canada ay kangaroo committee bia the moment esa letter ne bai no ana Canada Japan crofo mo na mo share our platform so sa KG1 politics ni yabeto ababa wie no na muguso te KG1 politics no na no na begu mo anim ase sa Kennedy oba Kennedy Japan ni na wo ebaba ka se MPP fo ye nkwasiafo a na me bo video no na amanfo hwa na fere mo kokwa pai in the coming days no asofofo a Kennedy Japan di o matam nyina videos no wo ho me ana me yesa me mbo ba se me ba be bo ka ayi aboa papunti in sama Canada Japan kan ye efa asofofo ho nyina wo kroma me yesam ka me mo but aboa papunti me bota video ni nyina ma obi ati e wo kroma ne ya hwe nyame ya doma Monday sa videos no na me ba be bo kwana Canada Japan dia asofofo afaso o ka so obegu one man churches obegu no me bo ni nyina wo kroma ne ya hwe who is who aboa papo unti na yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ekopie mo Eastern region na okopie mu no MPC ye 23 emu 15 a declare support total support unflinching support e de ama yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia anyame ya adoma 31st January
MPP polling station executives said they won't change their tradition, but the status quo no won't be maintained no at the amana yewra adi from 2026 to 2028. Say exercise wait to me bama a say yewra baumia 23 months to campaign and win the 2024 election. 23 months. Over 23 months to campaign and win the 2024 elections. Sanchi shewe nyina yede bano. Yenum binu mo atake yese mu bekunye because ye na ne ye support to say ye nkoto sa aba no. Enso mo ye mo ka say masoda enye yie mo ntiase enne ka ye bekum nyina abaso a ye ko. Enti dede amotena WhatsApp so top down no de enne ka de se mo kuye nyina top down na e baso yi. Mo amosi ka mo bewu no mo gusu ti WhatsApp platform so kasa enti mo be kasa mo be set rigging yi se obi pese owiam he ba omia nkwa abato owiam da ono kro mpesa ade no o pese polling station executives no pie ebeto abama no na mo to so ono eba wo ne enti mo be tena WhatsApp so mo te WhatsApp so nyina mo ye dede ma onabo Kennedy agyapong nyina no me ka kira mo say 89% of Muamuti WhatsApp platforms on Facebook na abano muntubi. Abano muntubi. Muamuti WhatsApp platforms so mu ye propaganda. Yade 300 asende mu ye dedenu abano muntubi. Enti mu miama no. Enti yawura ba omiako pia mu Eastern region no. Ampis I 15 so ma declare man. This is not the first time asade na yeden asie. Omampanyini Nanado Danko Akufo-Addo ni main contender in 2014 no free Asante region. And so MPCI wa Asante region. Enti mo amunima Kennedy nkrofo no enra ne nnede mu blidi ana sa MPC ni de yebetu omo eduru omo de yebet wa wote WhatsApp platform so no se nya Kennedy na ba sando 300 Ghana se jito bibidia wo ni ho enti ayada wo no kwakotu MPP a wa declare support the amabaomia wo no what WhatsApp platforms ni obedi aden e de sa okokun Kennedy ntokwa na ya send 200 se dididi wo to say abano so no polling station abona wo so betu sa MP no wo ka se obetu sa MP no wo abano ontobi Antini kwamba so na abafa ubetu MP na wa declare support the ama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Eya kika kwa upesa o kan bibi wa WhatsApp platform so any Facebook ama Kennedy hun say wo ye bibi ama no na o de kakra to mu ama de adidi enu ni ma adidi ba ye odene adidi ba ye odene pa ntini wo ye bi kwa aba no eduru MPC abato na wa wo kan me amemetie abona ye be ye no me na me ye ho adwuma abona wabono region no eduru say ye kwa polling station abona me na me ye ho adwuma anti wa wote WhatsApp platform so aso kope MPB atunu ebeduru na din nim because won to be me say won to be wani samu pass abona nso abano won to be because me nya sore ne me nya ti free ne ye mfa homa ntwem akire Edisa me kwa koduru babi asese me ka kire ka no me ye apostle Joseph me ka break nim nti ka ne kwa me de me nsabo ka no mu anaka na nkasa gina me nye break ntum nti me ka say wontu bia polling station one me make sure say it's a matter of phone call nam si nipa sumasi mon kra na free system no me no wawie ati mun nyai dede no. This is not the first time MPC bia sia I declare support to the presidential candidate. Nanado Danko Akufo-Addo ni Alanchremantin. 2014, MPs in Asante region declare support for Nanado Danko Akufo-Addo. A producer for publication in Toso. And that's what that be way far back on. I remember way so. First one, 2014, MPs in Asante region declare support for Sape in publication in Brano Asante region
MPs in Asante region declare support for Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Evidence here then. Our producer Fabra. Anyway, producer anyway, what am I meant for in Kasem? Where a greater Accra, where Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Nani page 29th August 2014, or say 34 regional chairmen, MPs in the greater Accra region, women declare support. Emma Nana Addo Nankasa ko postuye on the Facebook page, and then that one. Eti mo mobility no. And then I'm going to go to buy and I'm also cranking Ketina. About na ye kwato muntu bienu mutu wa mo kasa kasa say ye declare support I'm a presidential candidate binu enye dia omo ye eastern region no ene dia dikan anti MPC no every right so mbeka say aba ye kɔ no ye MPC we ne be ye campaign ama no anti wo so to one so ni vote no bia wo so declare ma Kennedy Agyapong say MP no be kwa akoto aba ono so won nkrofo omudu omati wa wote WhatsApp platform so a wo kono wo declare wi a wo nkrofo omudi kwa di Kennedy Agyapong aba no mo wo fine where a greater Accra President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Facebook page August 2014 34 constituency chairman in Greater Accra women declare support including the MPs say prime minister na ye kono the one Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and no alantremantin crofo ye dede and a police station for in the door so e wo mo de ye kwa mbeto ma ye kwa ye no e ye hwito ai MPC na kwa gisika sana mo beka kire MPC we say MPC no akwa gisika MPC no nkwa gisika 2023 wo mu declare mo say ai dubiri aso ama MPC ni sika and na so mo declare so hwana ma wo mu sika mo hamo ho me mamu history Kennedy Agyapong supporters no me mamu history atem na mo di MPC na mo declare na mo se enkosi aga no enai mo ntua de enkora na mo wom na nora ya na mo ba politics mu no mo ntua de because 2014 ne mo binum eye enkora nketenkete anofo egusu bon manum 2014 Asante region MPs MPs womu declare support at the Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sabana ye kono wom say ya ye de wom de na mom we want Nana Addo Dankwa Akufo-Addo enye alantremanten saso na eastern 15 MPs ni say wom so be free eastern region all contest de na mom aba we aye ko 2028 ni de enipa obetima boaye eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omuntinye we Asante region publication in the Ohono Asante MPs endorse Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and so now Alantremantin was also contesting at the time and so Asante region MPs said they want Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and Timo bin tinaba bin huna MPs say yebetu omo wa mreko a woni mandate bia to vote kasa opeso kasa man candidate na odina chini hu say wo fatia man at the end of the day candidate ni be lusu enkrofo o mo fatia man no mo didi o mo di alayanchi MPC ni declare ye a no mo di o matem e wa Asante region mo misa so mo politics na ekosi sen enti at the end of the day no dede ni adapa mo twa nyina ba o mia ba we ni na wo nso yehu and that obiti platform so MPP pioneer now who MPP contributing MPP ya de ba power MPP ya organizing MPP 2010 to 2016 wow what WhatsApp platform so wo kire MPP pioneer no now where were you wow what WhatsApp platform so and a kodia egu MPP kodia egu MPP tamana kodia ya regional youth organizer na kodua ye adwuma wa Asante region to make sure say obema mabuna pie aye adwuma ma MPP awene wa wote WhatsApp platform so where were you at the time sabunima ye ni kodua no mpen so
as a youth organizers, all the bloody full work, the MPP bar power. And to one now question say, MPP pioneer, Babia Kodia di MPP Akwa Drupani. At that time, no, na yeni Kodia no as a youth organizers. Yes, a mumu bebrenima, Kodia was a youth organizer. Mudi Kennedy, Chimudu Dwana Kranim second ayi, Kodia original youth organizer, the Munim. Me original youth organizer, na Kodia original youth organizer. All the bloody full work, Eddie MPP bar power. Eti utuana kwa MPP panie babia kodua di koya kwa kodu wo ka MPP pano kama ye organize MPP pana wo fine wo contribution wa MPP mu wo dia na sa o datore na MPP awene ana una ministry to ministry wo sra 300 Ghana cedis MPP panie nipa na wo di na ti no a onya wiase mu nyina contract no dia na ode ma wo Sasi kana oboa no na otiti bi ma te fa bedi na chi na didi nkrofo atem. Sikana onya aye no. Contract akese onya aye no. Eno bi na ne. Wudi na chi pepa ne mpaboa no wayibia ma wato aduane adi. Meme nkwapepa obi mpaboa. Na wayibia ma mato aduane adi. Sajuma no menye. Enti sa youth na ye adwuma at that time the MPP baye no a mo se ye ade no se ne party no opposition mo boy so boy ye gitum na mom the same samrante ne yengu ye ye besa ye adwuma the MPP aba power wo no opakọ wo ye Kennedy agyapong ni ye to aba wi opakọ ye pa obi achew because Allah nkrofo ye dede 2016 no omu nsem frama no and from any who ban, one the America Bewuram. Hey, ye akwa. Yaba winning because you organize cool way. A brand what didn't change some ye woman. No more multi WhatsApp platforms. No more contribution is a no one can hobby. Mon can hobby a bar full year and a moon say, yet now WhatsApp swa, yet me ya do more business recicadi or be any more time. Now, so father's high election way, aye content 2023, and Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, and then the team no jamo, Mamoke can't mo be a new man. This time, a mimeti idea. Cotton Johnson Crunch Minister for me. A higher meti idea may catch down a book and the Japan and in for say 2023 propaganda nitra odi a man fatty MPP elections, 2024 no. It's over. I will fear her court to grant me stop me because Sansam na mo kan ya mo this say MPP 2023 $800 million this and that ya bubu ya dan mi wana makwagia sase kwadwo pon kromanom ane Dr. Matu Opoku Prempe akwagia sase de ma otibonsu etra odi yenti say ya bubu na sase na Samira gina sase mi wa sase ne Samira Bawumia ni mo hwe wo mo heda de betu media o Dr. Matu Opoku Prempe ane onabo kwadwo pon kroma na se wo mo mpedede wo MPP mu wo mo ado mo sika ebe pa sase ne bidiama otibonsu a odi onabo Kennedy agyapong achi ana mo ko pa sase no wo mo pa sase ne kura de man otibonsu no onabo Kennedy agyapong fa kire akoka kire kwadwo pon kroma ne Matu Opoku Prempe sase ne kura sondodo omunyi bi mfirim na omo mfa ma no ono akoka kire omo so asase na omo de ma otibonsu no esondodo no ono kura ha adwene enti omunyi bi mfa ma ono Kennedy agyapong otibonsu ji asase no mo amoti Facebook amo say Samira Bawumia abubu otibonsu dana enye nokore no mati so otibonsu ababonten ababe kase onabo Matu Opoku Prempe ni kwadwo ponkroma ka omusika bom adia pass ase kase ama otibonsu mati enso nei otibonsu jina babia ogusu kase Samira Bawumia abubu na dana gu enye nokore but ne me kama MPP ni o se babia te say otibonsu trona obedi yero Matu Opoku Prempe
Dr. Matthew Poku Prempeni Kojo Ponkruma, Ekabomu, Epasasi, Edema Otibonsu. Just for him to stop the propaganda. Or TV, you know, ever seen that? Insa so Tibonsu Babase, Assassino, Matthew Poku Prempeni, Kojo Ponkruma. I replace Yamam, even though Samira Baumia and Nimo Reno, or Tibonsun Kai, and Nemo Gusuti platform so anti-Canada Japan supporters. Me throw challenge the Amamo say, Mumisa or Tibonsu say, Assassino say Samira Baumia and Abuagua and Yanokre Samira, any assassin who marching. Onim who marching, Barbiano. Mumisa. Ne say Dr. Matthew Poku Prempe any Kojo Ponkroma aman assassin bia na omo man bi mummi so tibonsu na o me mummi no Canada Japan followers me catch them say omo dada mo otibonsu afa kire sa assassin ho documents amode te ho amudi Samira Baumia ho atem no 2024 Otibonsu afa kire akodi asase afirimato Poku Prempe ne Kojo Ponkroma ho enso ne wo ye Kennedy follower what ho di Samira tem wo mreko a Samira nim asase no ho hwe asase no wo kwa lands commission enye Samira Baumia dia all because ye Kennedy Japan propaganda to destroy owie ye na ye di asase ne ma Kojo Bonsu no wase an why Assassin cry a Sunday man, a wokroma, sondodo, Monteso, or Monteso man, that is Canada Japan for you. Then I say platform wenu, and wahasa propaganda bia mobile bian, make you tune it down. Make you tune it down. Yamfa Konya weni ya nasi, Namenchia honorable Jogate, Memphas that's on con empamano. Ono so born a home modern pie, a bra me call leaf no. Na me wa hono ma me pesika tua danaka obi enai. Wo munyina so beta machi. E ma me timi call leaf no by. Honorable Jogate. Oya de oborn home modern. Ene de open crofo a wo mo wa ban mu aban ba na sese. Ye mo obi post wa. Obo nipa Honorable Jogate number 1. And 124 da bi omudi ho adanse. Asida kese enkoma no Richmond Bosom Pim Takra de polling station chairman onso ntia soronko enkoma na anumre onyankopon enkan ye ho no mo ye ho ban enne ye kwa weekends yi no omo ye ho ban no mfa ye nko na edadwoda ye nyina emehia osefo no nhihye biara obehihye afa ye ho weekends yi biara no enye back to sender madisre de nte treda mponkwame onto Jericho afasuo no emfa ye ho no mo ye ho ban osefo no nhihye bi onyankopon nyi ye mfiri mu sade oji Joseph free ni nuanom nhihye bone mu no onyi ye mfiri mu no mfa ye nko nsafam na ebeduru ha edadwoda yakase onyame a osoma ne bakronkun a wanye bone da manu be wuji ye bone no saa nyame ne dia asedama no treda mponkwa